Pozdrav svima, ja sam Nemanja i u ovom klipu radimo elektronika za početnike, to jest komponente. U komponente spadaju kondenzatori, blok kondenzatori, otpornici, potenciometri, integralna kola, tranzistori, osigurači, prekidači i tasteri. Kondenzator je elektrotehnički element koji može da sačuva energiju u obliku električnog polja. Sastoji se iz dve elektrode koje su razdvojene dielektrikom. Njegova bitna osobina je kapacitivnost, a jedinica farad. Od toga mikrofarad, nanofarad, pikofarad i tako dalje. Postoje blok kondenzatori i elektrolitski kondenzatori. Ovo su elektrolitski kondenzatori. A ovo blok. Znači, elektrolitski kondenzatori su polarisani, znači imaju plus i minus, a blok kondenzatori nisu, znači ne izmeniš. Ovo označava minus na elektrolitskom kondenzatoru. Sada otpornici. Otpornik je pasivna elektronska komponenta sa dva izvoda, pruža otpor struje stvarajući pritom pad napona. Postoje fiksni otpornici, promenjivi otpornici, termistori i fotootpornici. Ovo su neki od otpornika. Znači, ovo su fiksni otpornici, ova tri ovde. I njihova vrednost se može razlikovati po bojama. Vidite boje. Ostavit ću tablicu u videu vrednosti po bojama. Ovo je promenjivi otpornik, to jest potenciometar. Fotootpornik i rastot sada nemam, ali nema veze. Sad idemo osigurači. Osigurači, oni nam služe za zaštitu od prevelike struje. To je ovo. Ovo su jednostavni neki osigurači, da ne napravim ostale. Sada prekidači. Prekidači nam služe za otvaranje ili zatvaranje električnog kola. Oni ne spadaju u komponente, ali ajde. I tasteri. Sad imamo i integralna kola. Kao što sam naziv kaže, u njih je integrisana znači sve ove komponente su integrisane i ovo malo čudo ovdje. Znači sa integralnim čipom. Sada tranzistori, oni su poluprovodnički elementi sa dva PN spoja i tri metalna priključka. To je ovo ovdje. Postoje bipolarni i unipolarni tranzistori. Ovi su sad ovdje bipolarni. Postoje u različitim kućištima, znači ovo metalno kućište i ovo silicijumsko. Znači bipolarni imaju tri priključka, emitor, baza i kolektor, kao što sam ovdje naglasio. Evo i njihove simboli. A fetovi oni imaju isto tri priključka, ali GND, DRE i source. Isto sam ovdje naznačio. I to je to, pratite me i dalje, ide puno